keeysani intala takkaatiitu heerumuu dinnaani abbaan nabi alayhi salaatu wassalaami fuudhee nabi biraan gee intala tiyya tanaa heerumuu didee je'een dhiirti meeqa dhuftee diddee je'een intalmaa heerumuu diddaa je'een nabiin gaafate meena jagas hogguu kana yaa ergaa rabbii jetteen abbaa mana kiyyaa kaniin heerumuu deemu san waan inni narraa qabu naahi maahii ummi tiyyaan jenna wallaalte jetteen abbaan kiyyaas gaafannaa wallaalee dirqama inni narraa qabuun dura baruu barbaadee jetteen intalti haadha min qaraasisillaahidha rabbumaan rabeef intala hogguu kana nabii rabbi alayhi salaatu wasalaam irra ajaa'ibee yaantal jeen yaa miyyoo jeen osoo mataa kanarraa hanga miilaatti madaan jaarsa keeti baate madaasa malaan keessaa yaate malaa isa keessaa yaa'u san arrabaan irraa arraabde ma adda takka zawji jeen haqa abbaa manaa inuman kafalle jeen hogguu kana intalti maal jedhe wallaahi la atazawwaj jedhe eega hayni abbaa manaa dilana ulfaate aakhiratti neeruma ani neerumu salaam alaykum jettee kaateeku atimma jaarsa kiyya jetteetuma taraataan bordoodha suyita taraataan hin dhaqqabu ooyi tayyattu barammani takkate haadha maammat maali haadha maammat nurraa usboo